So hello friends, welcome back to AZMA Technical Channels na my go video gan ang hanggia video kat chibet yang ada les pelama na YouTube bu update kena YouTube new update kena nang hanggia update kat chibet yang ada sila les pose engko lo be two step verification sebe nang go YouTube kena yang ada sila les pose YouTube ke nang go two step verification nang go Gmail get te makta na makta nang YouTube channels ke verification te makta na nang YouTube channels monetization nete dollar do les makta na nang go 2023-22 hang nang nigo channels laser complaint wang za mag zana digo ma nang ni na two step verification te mak ta again nang nigo channels ke monetization te do lak pe bam no wile ko ta te bina two step verification pe me bi ma tinga de presio di bzigina normal hacking te kura me ke zina nang go channels la hack te do wile mag zana nang sam go channels sa hack te ni le ma gum zar ma tan ke zina two step verification na te ra nang zi bzigina YouTube ko company gina YouTube new update na two step verifications langai le berang tawele wile exposing na my go video da digo menang ni secure ami two step verification digo ma secure ami hefta kai ke la wile exposing na ko I go phone screen me gelo phone screen me gelo za digo ma te ami hefta ka te wile nang ni phone ge gelo inko go phone ge gelo le phone ge gelo ka pulo ge nang ni go Chrome browser ge gelo Chrome browser ge gete za na nang ni YouTube studio youtube.com hebe type te lo studio youtube.com hebe type te zaina nong ni hang interface gum pe le pe blog kam ke de zaina nong ni go phone me ke de zaina sign in hebe la le sign in option ge te lo my go video dan nong ni go pc laptop na te zaini le gon su ni gmz ram da smartphone ge na nong ni kong la pe lu za mo zaina video ka ke ko ram ki bi ge ko phone screen na te la ko le ko I studio youtube.com hebe type te blog ge pakang ma pese le pakang ma pe je ai dollar go option pe la le s7 pe la le dollar go option ga dam ni click de lo ni click te jaina ai interface da pe ra le interface da pe blog ga an ko I go phone screen na ti la le zoom te lo je ai ga ni go pi ke de jaina grow with YouTube he la le chi po ga krai be go update pe marketing na 1000 subscribers ma zaina 4000 was time complete te lo de zaina ngani go channels monetize te do wi le kanales to YouTube le ja ma tinga khle bi sai sui za verification te ra ma zaina deko update pe zala mi le exposing na pakang me pikke de na two step verification se va agu ngokola le expoge I hapto ka nok sum ya ta ge notification wang ji na agu active te to lai di le exposing na correct option ge pe se la le ma zaina pi pe te zaina zero active community guideline strike nang go channels nang na monetize te nei bam design do nang go channels ke strike ho mak zero angko abu ga zero active community guideline na les nang ni go ga guideline ke strike wang go channels bam design nang ni go channels ke monetization te do lak pe bam do le nang YouTube ke na kang hine do hi do lak pe bam le expose ga na mai nang ni go channels ke ma ga nang ni go Gmails ke two step verification server nang ni na verify te mak bam zain do nang ni go channels ken gya je te to na lo server ang tawai de leis mak na I ga I ko nang ni na send te do we send you an email when you're eligible to apply I ago channel monetize te do waiting design na notification hangel lang ay leis po de nang ni na mai ga nang ni go two step verification server apply te mak bam zain do nang ni go channels ke gelo nang ni go Gmails ke gelo ze verifications de apply te to na lo design na nang ni go channels nang ni 1k subscribers ma na 4000 was time complete te bigya nang ni go channels ke monetization te do wi de leis ver na to wi de leis mai tinga YouTube legend diko mit peti le writing 1000 subscribers ma na 4000 was time complete te na lo na spo so gap pe mak pa view hang re na zor ma tem na kan stu mai ting update ke chi be para re ma pe su de leis po na nang ni go channels ke update te bam sai su je nang ni channels le update te rab ge bam sai su update te je bam no se ver na to le pi ga di be pe me je me ma na Gmail YouTubers man ke man ni chi ma ko bam le chi ko bam le spon na chi ma ko hange video tle ra nang me ji na ni hange my video tle le ber to le pi ga ni YouTubers ma na Gmail people te no to ke le ber to le see you next video.